oqala nje manisuka la ukuthi uyolayithwa nini ngoba phela nazi igcobe ikhona senze njani ngalezi izinto esikhohliswa ngazo kuye emavotini manje kuzovotwa kuthiwa thina sivotwe sivotela into nje hlalo ngathi ngicela ngane zami ukuthi uncane mntanami ngifuna ukhuluma iqiniso ukuthi mawusuka la usasa yalayitha ugesi ngoba kunemali ezafakwa zidla abantu thina salamba thina sisizwayo yitho basi fanele sisebenzelwe silayidelwe thina impumputhe thina namanje impumputhe hlele emnyameni akukhanyi yabona kwesho ukhanya lapha mina ngiyabona ukhanya lapha ngize ngiphumele phansi into inkosi yami kodwa ngoba singiyafuna ukufika nini awengane zami ngishiye emnyameni bafowethu ubhlungu lokhu ngibona sila ngoba ubona sifaka amahlahla nje akuyona intando yethu mama